baridi. Ariko kuwachunguwe na Kristo, lakini kwa yule amekombolewa na Kristo, igitondo cy'iyinga ni cyiza, gihora ari cyiza mu buzima bwe. Asubuhi ya Sunday ni nzuri kwa maisha ya Mkristo kila siku. Ni igitondo cy'imirasire myiza ku bakristo, izuba ryiza ryo gukiranuka ryabonetse mu isi kubw'abakristo. Ni asubuhi njema, jua inapoangaza, jua ambayo iliangazia Wakristo asubuhi hiyo ya Wakristo. Ni asubuhi ya mapambazuko, ni igitondo cy'imigisha gitamurura imitima y'abakristo bari bihevye, bari bahunze, bari bafite ipfunwe, ariko mu gitondo cy'iyinga Yesu arazuka. Ni igitondo cy'iyinga kwa Kristo, ni umunsi udasanzwe. Ni asubuhi nzuri ambayo Yesu Kristo amefufuka. Kwa wale walikuwa wana haya, lakini Yesu Kristo akafufuka, wakapata nguvu na wokovu kwa ajili ya Yesu Kristo. Lero Imana iduha igitondo cy'iyinga ihimbaza. Kwa leo sasa Mungu ametupea asubuhi ya Sunday. Mungu wetu asifiwe. Amen. 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 Ndashimira Imana kuba Kristo bose bitorero rya Kristo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya Wakristo wote wa kanisa la Kristo. Abashe kuboneka hano uyu munsi, wale ambao wamepatikana siku ya leo hapa. Ndabashimira kandi ndabiyegereza. Na washukuru tena na wakaribisha. Ngo murakaze neza, ni Imana ibahumugisha. Karibu na Mungu awabariki. Amen. Harabari bagiye ku kazi bari mu ntara. Kuna wale walikuwa wameenda kazini huko. Ariko Imana ishimwe ko mwabashe nabatekereje mukerera. Lakini Mungu asifiwe ambaye amewalinda. Nimewazia mapambazuko. Nabatekereje mukerera ndabangomana we. Ukubara baramwa meza. Niwafikiria nikajiuliza, je, watashiriki meza? Bene wacu bavandimwe baririya babakubakorera ifaranga iriya mu ntara. Ndugu ambao wanatumikia huko mbali na hapa watakunywa meza. Bobo nao bonywa meza bakibuka umwami Yesu. Watapata mahali watashiriki meza, wakumbuke Yesu Kristo. Nuko ndabasengera ngo Mana ubamenyeho bari. Nikawaombea nikasema, Mungu ujue mahali walipo. Nganje ngumushumba wabo nabibateguriye. Kama mimi vile kiongozi wao nimewaandalia. Nabateguriye, nimewaandalia bijanye n'ijambo ryawe, kama vile na neno lako. None bamwe nababonye ndanezerwa cyane. Kwa hiyo wamoja nimewaona nikafurahi sana. Imana ibahumugisha ho muri. Mungu awabariki mahali. Imana ibagire neza ko mwaje kumeza. Mungu awabariki sana kwa sababu mmekuja kushiriki meza. Sema amen. Sema amen. Amen. Ameza mundaza yari hiritika kagenda. Meza ya Bwana mtu anaweza kulipa fare anaendea. Ameza umuntu yo yararira kabiri cyangwa gatatu mu nzira akurikiye ameza gusa. Mtu anaweza lala mara 3. Ugenda ukarara ugasubira ukirugenda ukara no bigendera kubera ameza. Mtu anaweza tembea siku 3 akiendea tu meza ya Bwana. Imana ibahumugisha baje kumeza. Mungu awabariki nyinyi mliokuja kwa kushiriki meza. Nini kandi ndashimira Imana kubari barwaye. Ngine nashukuru Mungu kwa wale walikuwa wagonjwa. Abashe gukiranga bambabona mu iterano. Wamepona, ni mnawaona katika kongamano. Imana ihimbaze. Mungu asifiwe. Amen. 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 Twegereje abashitsi baturimo. Tumewakaribisha wageni ambao wako nababonye benshi. Tumewaona wengi. Hariho abakecuru baraha. Kuna wakongwe ambao wako hapa. Hariho abamama batoya baraha. Mama wadogo wako hapa. Mwebwe mwese aho muvuye. Nyote ambao mmetoka. N'abagabo turabiyegereje ngo murakaze. Na wazee tunawakaribisha, ni karibu nyumbani mwa Mungu. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Kubana nasi. Kuwa pamoja nasi. Mfite amatangazo atari menshi. Tuna matangazo machache. Tangazo rya mbere. Tangazo la kwanza. Itorero rya Kristo lirakomeje. Kanisa la Kristo linaendelea. Lirakomeye. Linaimarika. Sema amen. Amen. Litegereje kugaruka kwa Yesu. Inangoja kurudi kwa Yesu. Ana kimwe cyo rifunga. Hakuna kitu kinaweza funga kanisa la Kristo. Bofunga amazu, wanaweza funga nyumba, bagafunga n'imisozi ngaha, ama wanafunga hata milima kama hapa, ariko tibazafunga umutima, lakini hawawezi kufunga moyo. Sema amen. Sema amen. Ibi bafungira n'ubundi n'uyu mubiri. Hii ambao wanafungia mwili, kandi uyu mubiri nduzigera ugera mu bwami bwo mwijuru. Na mwili huu haufiki ufalme wa Mungu. Uzogarukira ino, utabaki hapa. bashobora kugarukira Rangata,
aweza rudilia Langata n'ahandi hasa na Langata na kungine kama Langata, ariko itorero rya Kristo lakini kanisa la Kristo rizomusanga litamkuta huko mbinguni. Haleluya, Haleluya, rizamusanga litamkuta huko mbinguni. itorero rya Kristo rizamusanga huko, Kanisa la Kristo litamkuta huko. ndaho rifunga, Hakuna mwenye anaweza. rirakomeje riri mu rugendo, Naendelea liko kwa safari, rirakomeje riri mu nzira, naendelea liko kwa msafara, ririmiriza kugera mu bwami. inaendelea lina lengo la Rero kuingia. ndabatangariza ko rikomeye, Kwa hiyo nawatangazia inaimarika, ko rirakora imirimo yose, inafanya kazi zote, ko rirasenga, inaomba, ko riravuga ubutumwa, linanena ko Injili, riratura linatoa sadaka, amaturo y'uburyo bwose sadaka ya kila aina kubw'urukundo rwo gukunda kwa Imana. ajili ya upendo wa Mungu. Itorero rya Kristo rirakomeye. Kanisa la Kristo linaendelea. Amen. Amen. Itangazo rigira kabiri, Tangazo la pili, dufite amakwe, tuna harusi, amakwe y'abana bacu, tuna harusi za watoto wetu, abakobwa b'abataha, wasichana ambao wanaolewa, dufite ubukwe bwa mami, tuna harusi ya msichana mami. gusa ndazaza gusenga sinza nimenya uburyo tuzo. Noneho yaje Amekuja leo, natambuke, pita mbele mami. mami natambuke, Mashimenshi kuga mami apite mbele. amashi menshi cyane. Makofi mazuri. Mami afite ubukwe, Mami ako na harusi, afite ubukwe itariki 25 ako na harusi tarehe 25 z'uku kwezi. ya mwezi huu. Mumushyigikire, Support. izaba asigaye amahinga angahe? Unabaki wiki ngapi? Kama 2. Amahinga abiri. Wiki 2. Agenda azotuzanira uwo wamukunze akamusaba, Aende atuletee huyo amempenda akamuomba, azaza kumutwereka mu yinga yanyu atakuja kutuonyesha kwa wiki ya nyuma aho tuzoba turi, mahali tutakuwa, azamuzana aho nyine. atamleta hapo. Nimba ari hano azamuzana, Kama ni hapa atamleta hapa, niba ari ku ikanisa azamuzana ku kama ikanisa. ni kwa kanisa atamleta ndani ya kanisa. Rero tubatangarije ubukwe bwa mami, musapotinge, mumusengere, mutange n'amafaranga. Kwa hiyo tunawatangazia harusi ya mami, msapoti kwa pesa hata kimaombi. Imana imumugishe. Mungu ambariki. Dufite ubukwe bw'umukobwa wacu wundi nawe, Tuna harusi ya msichana wetu mwingine naye yitwa Nyamatungo Imakire. anaitwa Nyamatungo Imakile. Nyamatungo Imakire yaje, nawe ndi yaje. Hajakuja na yeye. Abakobwa bacu ubu nyine babasabwa n'abadasenga, niba barabwira atazakunda gusenga niho babasabwa. Wakristo wasichana ambao wanaoleka ni kama hawapendi kumwomba Mungu. Umunsi wa mbere turimo kubashaka, barimo kutwohereza invitation tibazi, Wanatutumia mwaliko lakini hao hawakuji. Nyamatungo dufite ubukwe bwiwe Nyamatungo tuko na harusi yake kwezi k'umunani, mwezi ya 8 itariki 15 tarehe 15. musengere, Ngombe nawe naboneka tuzomubereka, naye akipatikana tutamuonyesha. tuzokore ubukwe bwe buzokorerwa hano muri Kenya, ariya muri release. Harusi yake itafanyika hapo kwa kanisa la Release. Ayo niyo makwe dufite. Hayo ndiyo maharusi tunazo nyakati hizi. Tangazo rigira gatatu, Tangazo la 3, uku kwezi kwa karindwi, mwezi hii ya 7 ukwezi ko kwishura ya mafaranga amwe turimo ya deni. ni mwezi ya kulipa deni la kanisa tunalo. Nubwo tutadusengera mu ikanisa gideni ndibarikuyeho, Hata kama hatuombei ndani ya kanisa, deni hawajatoa. tibigeze bafunga ideni, bafunga ikanisa, Hawajafunga deni. none abantu bataratanga cya 500 wabatijwe, umuntu wese wabatijwe, Kwa wale hawajatoa hiyo 1500, kwa wale wamebatizwa, umuntu wese wabatijwe mtu yote ambaye amebatizwa turamusaba ngo yishure yo kagirima. tunamuomba alipe deni hiyo
kabisa. Niba mushaka ko batamfunga mw'ijuru, Kama hamtaki wanifunge, mlipe. cyangwa bakeneye ko bamfunga kibo sibo, nuko bavuge nabo. Ama kama mnahitaji wanifunge, mseme. Umuntu wese w'umukirisitu w'iri torero rya Kristo asabwa 500. Abatanze turabashimira cyane. Baratanze, narababonye, dufite liste twayishize no kurubuga. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwisi. Kwa wale wametoa, Mungu awabariki. Intwari kazi, Imana ibaha umugisha. Umekuwa mashujaa, Mungu awabariki. Hanyuma rero nanone intwari kandi ayingora mutima ziri torero. Alafu tena kama mashujaa wa kanisa hili ama wapendwa wa kanisa hili, twabonye kuri barya batazabakora, kwa wale ambao hawafanyi, tubona ko nanone mwebwe mwamukora, nimwe mufite imbuwe n'imbabazi z'uruzikanisa. Tukaona nyinyi ambao mnafanya, nyinyi ndio mna huruma ya kanisa. Bongereye kuburu umuntu angahe 1000 kwa kila mtu, wameongeza 1000 kwa wale wanafanya kazi. Bajya batanze, kwa wale wametoa, niyo bakomeza gukora, ndio wanaendelea kufanya kazi. Kandi wona umugisha wanyu, tena hiyo ni baraka. Mwongere 1000, muongeze ingine 1000. Bajya bataratanga mutange siga babakiri. Ninyi ambao hamjatoa, endelee kutoa hizo zenye wamewaambia. Barya batanze, wale wamemaliza kutoa, ubwimbabazi turasabye ariko subuki kwa ajili ya kuwaomba tu, toe hiyo 1000. Wongere utuzanire 1000. Nenda tena ututafutie hiyo 1000. Turashimira batanze kerejo, arabatanze Imana ibahe. Kuna wale wametoa, Mungu awabariki. Hayo niyo matangazo, hayo ndiyo matangazo ya none ya siku ya leo. Amen. 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 Ikindi icyumba cy'amahombe kirahari, kanisa rirahari. Abashaka gusenga ntibababujije gusenga. Ngine chumba ya maombi iko, hawajakataza kuomba. Batubujije guterana, wametukataza kukusanyika. Kimukaza Mungu, kanisa tilibamo corona. Msikimbie, kanisa haijaingiliwa na corona. Corona iri mu Rwanda ariko tiri mu kanisa. Corona iko kwa watu lakini haiko kwa kanisa. Wose uja gusenga wenyine, ubaguruka gusenga wose. Enda kuomba peke yako, unaweza enda unaomba. Uko woza hano ugasenga. Kama vile unaweza kuja hapa na uombe. Amen. Amen. Bakina Ngomezi Andre bararetse kuwa 6. Sinzi ko babahushije, barabahushije. Tunafikanga. Babahushije. Oya baravuga ise kabiri tabaho. Batari kata. None karabeshera hano kuruta. Barahagize. Kuwa 6 ndi baje. Mugende muzamuza ni batarabahushije. Saturday hawajakuja. Geretse wo bahushije. Kama hawaja ukuje kuomba. Amen. 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 Musengi. Ombeni. Hanyuma rero reka tuje mu ijambo ry'Imana. Alafu acha tuingie katika neno la Mungu. Igisirimbano hepfo ni sawa ariko umuntu Akibazo ariko hari bamwe berekeye nayoyona hapa. naza kuganira agaciro kameza. Tasema thamani ya kushiriki meza. Ndavuga agaciro k'ifunguro ryera. Nitasema thamani ya kushiriki meza ya Bwana. Ndababwira igituma ifunguro ryera ribaho. Nitawaambia ni kitu gani kinasababisha ili meza ya Bwana ikuwepo. Ndababwira igituma ifunguro ritovaho. Nitawaambia kwa sababu gani ya meza ya Bwana haiwezi toka. Ndabakundisha ifunguro ryera. Nitawasababisha muipende kushiriki meza. Ndabaha apeti. Nitawapa appetite. Ndabifuriza apeti ifunguro ryera. Ninawatamania appetite ya meza ya Bwana. Ndabifuriza kwegera umubiri wa Yesu n'amaraso ye. Ninatamani ili nyinyi mkaribie meza, mkate na damu ya Yesu. Nivyo ndibuze kumiza kuganira. Hayo ndio nitaendelea kuyaongelea. Sema amen. Amen. Abatazi agaciro k'amaraso ya Yesu. Wale ambao hawajui thamani ya abatazi agaciro k'umubiri wa Yesu. Wale ambao hawajui thamani ya mwili wa Yesu. Abatazi uburyo bwo
kuyegera, wale ambao hawajui namna ya kusogelea, ababifite mu mutwe gusa ariko batabikora, wale ambao wanaweka kwa akili lakini babwira hawayafanyi. uburyo bahomze, Nitawaambia vile mnaanguka babwira hasara, uburyo bayobewe, nitawaambia vile mmekosa babwira hasira, uburyo bakiraniwe, nitawaambia vile mmekosa kufanya, babwira uburyo banyazwe zigahera. nitawaambia vile mmenyanganywa ikaenda bure. Umuntu utagira igihe cyo kwegera uruhimbi rwa Yesu, Mtu mwenye hana muda wa kukaribia meza ya Bwana, umuntu utagira igihe cyo kwegera uruhimbi, mtu mwenye hakaribii meza ya Bwana, umuntu utazubitekereza na buke, mtu mwenye hafikirii hata kidogo. nababwira uburyo akiraniwe bitangaje, Nitawaambia vile amekosea, nababwira uburyo atazi adafite ubwenge na buke, nitawaambia vile hana akili hata kidogo. maze mbabwire watahuye ano meza. Alafu niwaambie yule ambaye ameshikilia maanane meza hii. Nibyo ngibyo ndibivuge, hanyuma twamatumwame. Ni hayo nitaongelea, alafu tukunywe meza ya Bwana. Amen. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva. Some katika kitabu cha Kutoka. Kuvayo 12 umurongo wa 12. Kutoka mlango wa 12 sura yake ya 12 kugeza ku 14 mpaka 14. Mtu witeguye ushoboye aze kumfasha. Mtu mwenye ako tayari akuje kutusaidia. Kuvayo ibice 12 murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14. Kutoka mlango wa 12 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. uko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose. Uko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica imfura zose. Maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huu, maana nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote. Bo mu gihugu cya Egiputa, bo mu gihugu cya Egiputa, katika nchi ya Misri, imfura z'abana b'imfura bose ba Egiputa, n'uburiza bw'amatungo. wanadamu, wanyama ni taua wazaliwa wa kwanza wa watu pia na wanyama. Yes. N'imana z'abanyegiputa zose zazisohoza amateka zicisheho, zisoze amateka zikureho zice. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Uwiteka ni mimi ndimi Bwana. Nduwiteka. Ayo maraso na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba. Ayo maraso azaba ikimenyetso kumomangizo z'inzu zanyu. Nanje ubwo nzabona ayo maraso, nami nitakapoiona ile damu nzabanyuraho, nitawapita juu yenu. Nimbabonaho amaraso nzabanyuraho mu cyakarongo wanyu. Nimbabonaho ayo maraso nzabanyuraho. Nitakaoona ile damu nitawapita juu yenu. Hachago kizabageraho ngo kibarimbu, nisiwapate pigo lolote liwaharibu. Hachago kizabageraho kubera ko muriho ayo maraso. ubwo nzatera igihugu cya Egiputa, nitakapoipiga nchi ya Misri, ubwo nzarimbura isi, kandi uwo munsi uzabere urwibutso, na siku hiyo itakuwa ukumbusho kwenu. Muzawuziririze ubu munsi mukuru w'Uwiteka, mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu. ibihe byanyu byose. Igihe cy'amaraso ya Yesu uzaba umunsi mukuru, kandi uzaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Hari iminsi mikuru muri iyi si abantu batibagirwa, ariko hari undi munsi mukuru w'Uwiteka.
lakini Iyo ni kuna misi siku y'abantu. kuu ya mfalme Yesu Kristo. mu bihe byanyu byose muzaje muwuziririza bibe itegeko ry'iteka ryose. Amen. ibihe byanyu byose muzaje muziririza uwo munsi w'Uwiteka, bibe itegeko ry'ibihe byanyu byose byo kubaho iteka ryose. Siku hiyo muifanye na iwe kila siku milele daima. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Murakoze cyane. Abakorinto ba mbere. Wakorinto wa kwanza Igice 11 murongo wa 23. Nuko icyo nahawe n'umwami kumenya, Abakorinto ba mbere igice 11 murongo wa 23. nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya, Nuko icyo nawe n'umwami wacu Yesu Kristo kumenya, icyo namwe nabahaye, icyo nabahaye wo ni Paulo, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo, muri buka ijoro ryo muri Misiri. None rero habaye ijoro ry'umwami Yesu. yenze umutsima akawushimira, Yafashe umutima arawushimira, akawumanyagura akavuga ati, arawumanyagura aravuga ati, uyu ni umubiri wanje ubatambiwe, uyu ni umubiri wanje utambiwe mwebwe, muje mukora mutyo kugira ngo munyibuke. musha mubikora kugira ngo mwibuke uwabatambiwe ari we Kristo. N'igikombe akigenza atyo, Igikombe nacyo akigenza atyo aragishimira. bamaze kurya ati, Bamaze kurya arabivuga, iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanjye, avuga aya maraso kandi aravuga ngo aya maraso ni isezerano risha. Cyambere amaraso ni uburinzi, Imana niyababonaho isabacaho. Icya kabiri amaraso ni isezerano risha ribaye hejuru yanyu. muje mukora mutya uko muzaja munyweraho kugira ngo munyibuke. Muje mubikora gutyo igihe cyose kugira ngo mwibuke umwami. fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Uko muzaja murya uwo mutsima mukanywera kuri ico gikombe, muzaza munywera, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Amen. Igihe cyose muzaje mubikora muzaba muri ko mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza igihe azazira. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Mbonye ko mwamunumva mwese, sivyo hirya ya ba mami niyo ndamenya ko babonye. Naona nyote mnanisikiza, sababu ya hao tu wako nyuma sana. Amen. 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 Guhera kuri mami nibagaruke hano. Kuanzia kwa mami murudi hapa. Yego. Asante. Nibo batanumvishije burya navuze ngo nimwakira ijambo ry'Imana. Hao ndio hawajanisikiza vile nimesema pokeeni neno la Mungu. Tugiye kuganira aya magambo tuvuye gusoma. Tunataka kuongea maneno haya tumetoka kusoma. Aya magambo tuvuye gusoma, Maneno haya tumetoka kusoma. nari mbabwiye ko ari yitwa ifunguro ryera. Mewaambia ni kushiriki meza. Ifunguro ryera Meza ya Bwana yuzuye muri Bibiliya. inajaa ndani ya Biblia. Yuzuye muri Bibiliya. Inajaa ndani ya Biblia. Uhereye mu itangiriro Anzia kwa kitabu cha Mwanzo ukageza muri Ufunuo. mpaka kwa kitabu cha Ufunuo. Iri jambo riravugwa, Neno hili linaongelewa. iri funguro rirahari. Meza hii kushiriki Umuntu meza wa mbere hii. wabashe kugira ifunguro ryera, Mtu wa kwanza ambaye ameshiriki meza ya Bwana. Biblia itubwira, Biblia inatuambia. Abrahamu. Inatuambia Abraham. Abrahamu ngo yasangiye na Melkisedeki. Abraham amechangia na Melkisedeki. Ngo imitsima, Mikate, ngo imitsima isembuwe ngo hamwe na vino. mkate pamoja na vino.
ivyo vyari bisigura iki? Hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Ivyo vyari bisigura Kristo. Ilikuwa inamaanisha Kristo. Ivyo vyari umutsima na vino. Hiyo ilikuwa mkate na vino. Yasangiye na Melkisedeki. Amechangia na Melkisedeki. Yaravuze gucungurwa. Alikuwa anaongelea kuhusu ukombozi. Yaravuze uburyo bwo gucungurwa. Alikuwa ameongelea juu ya ukombozi. Zaje no kugera. Alafu ikakuja kutimia. Isaka aracungurwa. Isaka akakombolewa. Iso yari yasangiye na Melkisedeki. Hale ameshiriki pamoja na Melkisedeki. Biblia inatuambia Melkisedeki. Wahebrayo katika kitabu cha Waebrania ni Kristo. Ni Kristo. Kuko ngo ntagira se tagira nyina. Kwa sababu yeye hana mama wala baba. Yeye mubona ganti yarafite se yarafite na nyina. Ile amemuona hakukuwa na baba wala mama. Yari umwana w'Imana. Alikuwa mtoto wa Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Au tukasanga ifunguro. Hapo tunakuta shiriki meza. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ifunguro linakomeza. Meza ya Bwana ikaendelea kugeza muri Egiputa, mpaka kwa nchi ya Misri. Abana ba Israeli bari muri Egiputa. Watoto wa Israeli walipokuwa Misri. Ubwoko bwa Israeli buri muri Egiputa. Watoto wa Israeli walipokuwa ndani ya Misri. Egiputa aba kwa Farao barabatotesa. Watu wa Farao wakawakandamiza. Barabatotesa. Wakawakandamiza. Barababara cyane. Wakaumizwa sana. Bakoreshwa ivy'uburetwa. Wakafanya kazi za mikono. Hanyuma alafu haboneka gucungurwa kwao. Kukapatikana ukombozi wao. Gucungurwa kwao nanone. Ukombozi wao tena. Imana irababwira. Mungu akawaambia. Imana irababwira. Mungu akawaambia. Iba Yesu buryo bari bucungurwe. Kawapa namna vile watakombolewa. Yabwira ngo mufate. Akawaambia nyinyi chukueni intama. Chukueni kondoo. Mubage. Chinjeni hiyo. Murye. Mkule. Mumena maraso. Mwage damu. Ayo maraso. Alafu damu hiyo. Muyashire ku nkomangizo z'amazu yanyu. Yawekeni katika nyumba zenu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hariya ni ngaho abafashije. Nanone uwawumva amanuke hariya hepfo. Sinababwiye ngo murebe mufate hose ko mbona kera mwagiriye. Amen. 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 Abo turi kumwe duweze icyubahiro. Wale ambao tuko pamoja tumpe Bwana utukufu. Amen. Amen. Muratuma mbindukira hano nimbagaruka iboberekeye iriya bose indao nibo babande. Abandi bose ko bararebiri. Hao wote wanaangalia huku lakini angalieni huko. Sema amen. Amen. Biblia inavuga ngo barabikora. Biblia inasema wakafanya hayo. Ibyo byitwa Pasaka. Hiyo ndio inaitwa Pasaka. Yari umunsi mukuru wao. Ilikuwa sikukuu yao. Ni umunsi mukuru w'Abanyesiraheli. Ni sikukuu ya wana wa Israeli. Kuko Pasaka. Kwa sababu Pasaka ni Passover. Ni ukurengana. Ni kupitwa. Ni ukurenganwa. Ni kupitwa. Imana imaze kubabwira ibyo bakora. Mungu alipowaambia yale watafanya. Babikoze. Walipoyafanya. Kirimbuzi iraza. Huyo mwenye ataua akakuja. Icyago kiraza. Hiyo madhara ikakuja. Icyago cyari gifite kwica. Hao ilikuwa na mradi ya kuua. Cyari gifite kurimbura. Ilikuwa na mradi ya kumaliza kabisa. Imfura zose. Wazaliwa wa kwanza wote. W'abantu bo muri Egiputa. Wa watu wote wa Misri. Abana b'imfura bose. Watu wote wazaliwa wa kwanza wa Misri. Nicho kwicwa. Walikuwa wanategemewa kuwa. Kana Abanyesiraheli nabo bari bafite abana b'imfura. Na wana wa Israeli walikuwa wana watoto wazaliwa wa kwanza. Imfura zose z'inyamaswa. Lakini na uzaliwa wa kwanza wa mnyama. Inyamaswa zose bari batunze. Na mnyama zote walikuwa wanafuga. Imfura yazo nazo zari ziri muri uwo mubare. Zaliwa cha kwanza chote kilikuwa ndani ya orodha hiyo. Abanyesiraheli nabo bari batunze. Na watoto wa Israeli walikuwa wanafuga. Biblia ikatubwira ngo. Biblia inatuambia. Agaciro k'amaraso. Lakini thamani ya damu. Agaciro k'amaraso. Thamani ya damu. Haleluya. Haleluya. Biblia iravuga ngo Imana irababwira ngo nimbona ayo maraso. Mungu akawaambia nikipata damu hiyo. Wari uyoboye ubwicanyi. Yule alikuwa anaongoza kundi ya kuua. Wari uyoboye icyago cyo gupfa. Alikuwa anaongoza madhara ya kuua.
Biblia inavuga ngo unabona amaraso, akiona tu damu, abona amaraso, mahali atapata damu, ngo aceho ntabarimbure, apite asiwaue. Biblia ikatubwira ngo Biblia inatuambia bagira bashiraho ayo maraso, wakaweka damu hiyo, uburu rugo rwose rushiraho amaraso, kila nyumba akaweka damu, binjira mu nzu, wakaingia katika nyumba. Biblia inavuga ngo malaika araza, Biblia akasema malaika akakuja, ugenda wica, yule anaenda akiua. aciye ku Banyesirayeli, Alipofika kwa watoto wa Israeli muri Egiputa, katika nchi ya Misri, ntibigera bapfa, hawakuwaua, abanyuraho, akawapita. agaciro k'amaraso Thamani ya damu kabaheza kubaho, ikawapa kuishi, bararama, wakaishi siku nyingi. amaraso ntakubaho, Hakuna damu, hakuna kuishi. ntakubaho, ntakubaho hatari amaraso. Hakuna kuishi bila damu. Amaraso ya Kristo, Damu ya Yesu Kristo, amaraso atanzwe n'ijuru, damu ya Yesu Kristo amaraso kutoka avuzwe mbinguni, n'ijuru, damu kutoka amaraso mbinguni, avuzwe na Yesu, damu ambayo amaraso imeongelewa na avuzwe Yesu, n'Imana, damu ambayo inaongelewa na amaraso Yesu, yanditse muri Biblia, damu ambayo inaandikwa katika si Biblia, kandi maraso. si kama damu ingine. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Ayo arakiza. Damu hiyo inaponya. Sema amen. Ayo arakiza. Damu hiyo inaponya. Niyo yitwa ifunguro ryera. Hiyo ndio inaitwa kushiriki meza. Niyo yitwa umunsi mukuru w'umwami Yesu. Hiyo ndio inaitwa sikukuu ya Yesu Kristo. Niyo yitwa gusangira kwera. Hiyo ndio inaitwa kushiriki takatifu. Amen. Amen. Hiyo niyo yitwa imeza nziza. Hiyo ndio inaitwa meza nzuri. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Biblia ikatubwira ifunguro ryera Yesu Kristo amaze kuza. Biblia inatuambia kushiriki meza ya Bwana Kristo alipokuja. Yesu munyigisho ze yigisha. Yesu katika mafunzo yake akifundisha, yigishije hejuru y'umutsima, alifunza juu ya mkate, yigisha hejuru y'amaraso, akafunza juu ya damu. Yesu aravuga ngo nije mutsima w'ubugingo. Yesu akasema mimi ndiye mkate wa uzima, uzandya wese ntazigera kutazafa ukundi. Yule atanikula yote hata kufa tena, ntabwo azafa ukundi, hata kufa tena, kubera umutsima w'ubugingo, kwa sababu ya mkate wa uzima. N'ubuzima ni uzima. Yesu yaravuze ifunguro ryera. Yesu alikuwa anaongelea meza ya Bwana. Yaravuze ngo wa mutsima w'abasogokuruza ba, aliwaambia yule mkate mlikula wa mababu zenu. Wa mutsima w'abasogokuruza y'abasokuru banyu babahaye. Mkate huyo mababu zenu waliowapa. Iyi mitsima twaturya, mikate hii tunakula hapa. Urawurya ariko ugafa. Nakula lakini unakufa. Ariko hari undi mutsima, lakini kuna mkate mwingine, kandi uwo nta wundi uzutanga. Na tena mkate huyo wa mwingine tuzuva mu mbara, hautoki katika kulima, tuzuva mu butaka, hautoki katika udongo. Uwo mutsima tuzuva handari hose. Mkate huyo hautoki mahali kwingine, uzuva kwa Yesu. Natoka kwa Yesu. Yesu ni uzutanga. Yesu ndiye anapeana mkate. Na uvuga. Tena anasema, aravuga ngo nije mutsima. Nasema mimi ndiye mkate. Undya wese, yule atanikula yote. Wegera ino meza, yule atakaribia meza hii. Ufungura iri funguro. Yule mwenye atakula kwa tasigera agira inzara ukundi, hatakuwa na njaa tena. Tasigera agira urufu ukundi, hatakufa tena. Azaba arinzwe urufu, atalindwa kifo, tazafa, hawezi kufa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tazafa ukundi, hatakufa tena. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni funguro ryera. Hiyo ni kushiriki meza ya Bwana. Hiyo ni funguro ryera. Hiyo ndiyo meza ya Bwana. Hiyo ni funguro ryera. Hiyo ndiyo meza ya Bwana. Ifunguro ryera, meza ya Bwana. igihe cha Yesu, wakati wa Yesu, aho bihurira na Pasaka, vile inakutana na Pasaka. Ariyo na ubugingo n'ubu tukiziza. Na mpaka sasa tunaendelea kushiriki kufanya Pasaka. Ngo wari umunsi mukuru w'Abayuda witwa Agape. Ilikuwa ni siku kuu ya Wayahudi inaitwa Agape. Umunsi mukuru w'Abayuda bizizaga na bugingo n'ubu aracawugira witwa Agape. Ilikuwa siku kuu ya Wayahudi na walikuwa wanaendelea kusherekea siku hiyo. Agape ni funguro ryera, ni meza takatifu. Agape na meza ni meza. Agape
birasobanurwa ngo urukundo Imana ikunda abantu. Nasema ni upendo ambayo Mungu anapenda wanadamu. Urukundo Imana ikunda abantu. Upendo ambayo Mungu anapenda wanadamu. Kanditswe mu gitabo cha Yohana. Naandika katika kitabu cha Yohana. Ibivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kwa sababu Mungu aliyoupenda ulimwengu. Ngo zatumye itanga umwana wayo w'ikirenge. Kabisa ntowe mtoto wake pekee. Ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ili amwamineaye yote asiangamie. Ahubwo ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Ili apate uzima wa milele. Ifunguro ryera. Meza takatifu. Izarituma tudafa. Inasababisha tusife. Ahubwo tugahabwa ubugingo bwera. Tunapatikana katika uzima wa milele. Tunapewa uzima wa milele. Ndagufanda gusuza umutima. Hakuna kufa, hakuna kuhuzunika. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Atukuzwe mfalme. Amen. Ahimidiwe Bwana wa Mungu. Amen. Ifunguro ryera. Meza takatifu. Nukwibuka urukundo Imana yakunze abari mu isi. Ni kukumbuka upendo ambayo Mungu aliupenda ulimwengu. Abatazabegera meza. Wale ambao hawashiriki meza. Ntabwo bazabibuka urukundo Imana yakunze abari mu isi. Hawakumbuki upendo ambayo Mungu aliupenda ulimwengu. Tibaruzi habe namba. Hawajui hata. Tibaruzi. Hawajui. Nubwo barafite mu mutwe. Hata wanaifikiria ndani ya akili zao. Nubwo barivuga ku rurimi. Hata wanaongelea katika ulimi. Ariko tibibarimo. Lakini hayamo ndani yao. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ubuzima bw'ubumana. Mzima wa Mungu. Tibuba ku rurimi. Haiko kwa mdomo. Tibuba mu mutwe mu bwonko. Haiko kwa akili zako. Ukwiye kuba mu buzima bw'umuntu. Ni lazima iwe ndani ya uzima wa mtu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Imana ntizija mu gace k'umuntu. Mungu hawezi ingia ndani ya kiwango ya mtu. Ntizija kwa sehemu moja ya mwili. Ntiyosha mu gice kimwe cy'umubiri. Imana ntizija mu rugingo rumwe ku rurimi. Haiwezi enda katika kiungo moja ulimi. Imana ntizija ku rugingo rumwe mu gatwe. Mungu hawezi enda katika kiungo moja kichwa. Imana ntiba ku rugingo rumwe. Mungu haishi kwa kiungo moja. Imana data ni ubuzima. Mungu Baba ni uzima. Paulo yaravuze ngo. Paulo amesema amaze kwakira Yesu Kristo mu mubiri. Alipompokea Yesu Kristo ndani yake. Yaravuze ngo sinjuriho. Alisema mimi sipo tena. Ni Kristo uri muri jewe. Ni Kristo ndani yangu. Haleluya. 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 Sinjuriho. Mimi sipo tena. Ni Kristo uri muri jewe. Ni Kristo ndani yangu. Injia muri jewe. Ameingia ndani yangu. Arankwiriye. Ananijaa. Bwana asifiwe. Amen. Atukuzwe mfalme. Amen. Ahimidiwe Bwana wa Mungu. Amen. Atukuzwe Bwana wa Mungu. Yesu ameza igituma ari meza. Meza kwa sababu ni nzuri. Ifunguro igituma ari ryiza. Mkate kwa sababu ni nzuri. Izo kurya ntuzubirya ngo bije muri sehemu imwe y'umubiri. Chakula huwezi kula ende ndani ya sehemu moja ya mwili. Tibiba. Haiwezekani. Keretse ibyo utariye. Ni kama vile haujakula. Izo wariye. Yale umekula. Bitegerezwa kwiruka mu mubiri wose. Ni lazima ikimbie ndani ya mwili yote. Tuweze kiwahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana tukuzwe. Amen. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Amen. Icho wariye. Kile umekula. Gihawe kwinjira mu mubiri wawe wose. Imepewa kuingia ndani ya mwili wako yote. Kwinjira mu ngingo zawe zose. Inaingia katika viungo vyote. Gihawe gutunganya ingingo zawe zose. Imeingia katika viungo zote. Gihawe kuguheza gaciro ingingo zawe zose. Imepewa kupea thamani katika viungo vyote. Ndio maana ijuru ryaduteguriye. Mbingu imetuandalia. Ridutegurira imeza. Ikatuandalia meza. Kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Ili maisha yetu yabadilike. Sema amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ariko mukeneye kubyina ba. Lakini mnahitajika kucheza. Sema amen. Bwana asifiwe. Yesu ijuru riradutegurira meza. Mbingu ikatuandalia meza. Imana isimwe ku meza. Mungu asifiwe. Jua ya kwamba huo si Yesu uliye naye. Menyaneza kuwa atari Yesu fite. Huo si Yesu uliye naye. Huyo si Yesu fite. Yesu mtu akiwa na Yesu. Umuntu ufite Yesu. Huwa mtakatifu kamili. Azaba umukiranutsi wuzuye. Huwa mtakatifu kamili. Azaba umukiranutsi wuzuye. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hukuwa mtakatifu kwa jambo lolote. Azaba umukiranutsi kwa hawezi kubakisha hata sehemu moja. Hazasigaza habe n'urugingo na sababu amemkula. Kubera ko yariye. Sababu amemkunywa. Kubera ko yamunyoye. Amejaa mwili wake. Yuzuye umubiri we. Amejaa
sehemu zake zote za yuzuye mwili. ingingo ze zose Ni lazima akinyosha mkono niyo mpamvu iyo arambuye ukuboko ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Muririmbyi w'igiswahili nawe aravuga ngo yarakomanze ndamukingurira nsanga ari Yesu, sinshobora kumwibagirwa mu buzima bwanjye. Iyo ni ihame rya mbere ry'abakristo. Hiyo ni amri ya kwanza kwa Wakristo. Ico gihe ntikigomba kurengana umukristo. Hiyo isisaulikane kwa Mkristo. Ihame rya kabiri ni ugufa kwa Yesu. Ngine la pili ni kufa kwa Yesu. Ugufa kwa Yesu, kufa kwa Yesu, ariko kuzuka kwe turimwo none, na ndiyo ufufuo wake ambayo tunasherekea leo, kandi ariyo meza duhora twibuka iminsi yose, na tena ndiyo meza tunayoshiriki kila siku, tukasoa tukibuka kuza kumwuka wera, na tunasherekea tena kuja kwa Roho Mtakatifu. Ivyo navyo biri muri ya mahame. Hiyo ndayo iko kwa maneno hayo 7. Ya nyuma abakristo bafite ya karindwi sinzivuze zose ni kuzamuka kwa Kristo Yesu. Ya nyuma sijasema yote, ni kuja kupanda kwa Yesu Kristo. Ariko azanagaruka, na hivyo ndivyo atarudi. Abona mahame